Poštovani gledalci, sada ćete vidjeti kako izgleda jedna od mnogobrojnih šuma u Srbiji posle posete drvokradica. Ovakvih šuma u Srbiji ima na hiljade. Za njihovo čuvanje je zaduženo Srbijašume, ali izgleda oni to vrlo slabo rade. Inače, ova šuma se nalazi na Proninim Mejanama, na samo 8 km od Predejana. Mesto se zove Bajinsko Vranište.